welcome. This is Diski Lovers Betway Premiership. Varilise Gazini, Mamelodi Sundowns 2, Orlando Pirates 1. My brother, Nermin Pezi, not one brother Moose. Yeah, nendisha badi ndo tosha kudenga manda. Ndikatotuma ngolumelisa vativili va Diski Lovers. Ndichiri mugandi yonula ndo subscribe ndo share ndo follow ndo putedza na bell ka YouTube. Ndinyakuri ndiyembeka mutambo dhuvana namusi my brother rigemeka tototoma wotoma nga tempo kulanisa nga manda high tempo ndabona timu yonondo Pirates ichikokonowana zvikhala zviviri within 15 minutes vokowana zvikhala zvine avangokono zvikone vazviconverta ukodziwana achikova deny amusiwana Rowan Williams. Yeah, richingatojena mutambo ningotoangaredza ndivononga dzitimu dzena dzothe dzikonyanga gundo kono mutambo urari kukonovona uthasela nga muramusa uthaseliwa so mutambo wa kudinga manda first half ndo kuvona timu ya Pirates yokonojena nga formation ya yenda vona mugudisi wadu vova na approach yavo uyanga neka ka formation yave shumisa ngori voshumisa formation ya 4-2-3-1 ineke formation ndiko konovona a police maswanganyi na mfukeni vachikwathaka ndi 3 yave ko that is why konovona first 15 minutes vova vachena nungo vasiwana vomfukeni maswanganyi utovori boy mbuthuma abasikokono position ngori basedza una quality una cross yobisho ya quality yebisho ngamswana Van Rooyen yenda bona I mean muswana police yenda bona uri endingwe dzi cross dzine yefuna muswana mbuthuma oije kudenya na mambule so ase kudenya na mambule na bola ye yabe ya dangerous ngamanda ye muswana maswanganyi oba akozama urashoto ya deflector ayitsireledza nga ndila ya khwine muswana Rowan Williams zwezwa siya zwikwamburi musi Orlando Pirates ichipoto lata focus timu ya Mamelodi Sundowns yo deshimisa cross yenda bona muswana Obrimu Diba achikobwisa cross ine yabori dangerous nga manda bukati ya defender mbili ya pesela muswana Brand Leon akekudenya na mambule so nditso kofesa uri coach ra dzone dzothe dzo jena zwone ngori nandi kokomono bona flank ya tapelo murena na mswana Brand Leon vachikokono uvana combination na mswana Mudiva so ndipfori dzothe team dzadzo jena approach yava yavudi utovori ndivona nga zwo bola ho vanungo no shumisesa vutali thango Zvikuje 36 minutes team ya Orlando yo team ya Mamelodi Sundowns ikono diwana ichikwesa bola mapana ya mswana sipo chain uri kono diwana ichiko combine richikuibona ichiko thasela pedzi yanga 36 minutes riko tumobona team ya Mamelodi Sundowns ika action team ya Mamelodi Sundowns ikono kuita bola za dangerous woni riko kono mana mswana Brand Leon achikono jabu tipinduleli no kudina bola mbili zothe kama mboni mabarada mteri cheka ichikuya reach half time kartolo to yeah nditso kofesa uri Sundowns yotendela uri Pirates kaitambe Pirates yatamba ichitamba Pirates ine ya luzone focus Sundowns yako kono shumisa zwezwe zwikhala ngori ndandikosenza dzi transaction passes dzeva dzikitwa nga team ya Mamelodi Sundowns movement wa bola utovona space nyana bola vakoiveka space then ndi chingatokhoda na muswana Jeremy Adams ndi mwa vatu kana vene o master midfield wa Mamelodi Sundowns ndandikokono mbona akokono linka position dzawo dzothe nduri andari kokono mbona akusvika kamuswana Brand Leon ndakumona akusvika kamuswana Matthews ndipfori ndikukona kumasterele na kujenere kwavo musi ojena nga mukwena na Adams ndipfori ovojena zvone ngori angotova naseza zvinhu zvezvichincha kala game ngori odibuya ngano la mulenje zvendavona uri ndipfesa uri mugudisi vokwadoso ivi vanga vofara ndila yone zvino kaka vateveli vafuni va Sundowns ngori ndikovona vana chikwadi zvino chinei arali team ya Orlando Pirates yasato phakisa kana uganya masokisi zvingaguma dzingwena za Betway Premier League dzichingava za team ya Mamelodi Sundowns ndizvine mutsiko no vaka Orlando Pirates svika zvino ikobuya team ya Orlando Pirates ngatoro vobiri my brother nga 46 minutes rikubona Tito Maswanganyi akukokodza bola yebudisa nga mande mu deflector yadiwane imambuleni ndijonga ma team ya Orlando Pirates my brother ine yothoma mutambo nga first half ika tempo kulwanesa ikobuya khatoro vobiri ikobuya nga high tempo yadiwane iko wona chikoro chothoma pedzi ubva nepo zvakonda nga mando diwana ichikuona chikoro cha vubiri ya ndandolevelela uri ichitobuya second half ndidova ndikuvona dzi changes nga mugudisi wadu dzine ndandikopfesa uri muthu nonga mbuthuma
o vha a si khou tamba nga nḓila ine ra ḓivha mbuthuma ngayo o vha a khou balelwa ndi sokou pfhesesa uri in terms of dzipositiona o vha a si khou kona u dzipositiona so a khou ḓiwanesa a offside zwa sia zwi khou amba uri muthu o no nga mbuthuma o vha a si khou ita tshithu kha ina game ndi sokou pfhesesa uri arali vha vho ṱavhanya u ita dzi changes dzavho na muswana mbule ndi pfhesesa uri ho funa vho ene muthu ane vha mpanga ṱhaṅwe vha tshi khou ntsha muswana ene muṱanzhela ri vhe no u ḓadza attacking midfield wa Orlando Pirates ndi vhona nga zwiṅwe zwa zwithu zwa tshi nga ita uri thimu ya Orlando Pirates i vhuye i ḓo equalize tshiṅwe tsha tshikoro vha khou ita tshanduko vhagudisi kha ṱala vhili mabrada dza ita mini tshanduko kha thimu ya Mamelodi Sundowns dza ita mini tshanduko kha thimu ya Orlando Pirates ya ndi tshi nga thoma u amba nga tshanduko dzi itiwa nga thimu ya Mamelodi Sundowns ndi sokou pfhesesa uri ndi tshanduko dza vhuṱhogwesa vha khou leader vha khou nyanga u khulisa temperature ya game fhasi so nda vhona vha tshi introduce muswana a land ene hezwo zwithu wa zwikona wa kona u mastera midfield arali vha sedza play ya land ndi u dzikisa mutambo nda dovha nda zwi khwaṱhisedza musi hu tshi dzhena muswana themba mushishi zwane uri vele vha mugudisi vho Khadoso vho tenda uri mutambo vho wina mara tsho salaho zwi amba uri ri khou tou tamba bola ri khou tou defenda ngo nokha bola ri khou tou vhona Sundown yo fara bola vho ma 2 minutes 3 minutes ndi pfha uri tshanduko dza Mamelodi Sundowns dzo vha na impact nga maanḓa so ndi tshi nga dovha nda ya kha tshanduko dzo itiwaho nga mugudisi vho Wadu a thi ngo tou vhonesa zwinzhi zwe zwa ita so ndi pfha uri vho Wadu u sa vha hone ya musiwana Makgopa ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi nga vha zwo vha leta down so ndi pfhesesa uri musiwana Makgopa nga vhe a vha hone a tshi nga dzhenela musiwana Mbuthuma a ya ita zwa khwine so ndi pfhesesa uri Orlando Pirates kha sabu dzi ita a thi ngo tou vhona zwinzhi zwe impact ya iṋea zwi sumbedza vho mugudisi vho Khadoso ḓuvha ḽa ṋamusi vho ḓa na game plan ine game plan yo shuma mabrada ya ndi vhona unga vho plana game mbili hedzi yo fhiraho na heyi yo tambaho zwino ndi vhona unga vho vha na plan yavhuḓi ndi sokou pfhesesa uri u dzula sa technically na dzudzanya zwithu zwa vhenyi zwi ita uri na vhatukana vha tshi yo tamba mudavhini vha vhe vho dzudzanyea ngori na vhenyi no dzudzanyea ndi sokou pfhesesa uri u dzula fhasi vha korukula zwine zwa vha internal ndi zwone zwa ndemesa ngori ndo kona u vhona vho Khadoso vho vhuya nga luṱa lwe nga first 11 vhe shumisa musi vha khou tamba mutambo wo fhelaho zwa sia zwi khou amba uri a hu na tshe vha tshintsha mugudisi vha Khadoso even na kha sabu dzavho vho dzi shumisa vho dzi apply zwithu zwithihi so ndi sokou pfhesesa uri u dzula na lugisa zwi re nga ngomu ndi zwone zwa ndemesa it seems like it's not easy Betway Premiership vha release gazini thimu ya Mamelodi Sundowns i khou sendela kha thimu ya Orlando Pirates dzo tomba fhedzi zwa zwino point dzo no swika hone dza ḓiwana dzi khou dropeya fhedzi yayi kha lushaka lwa Disiki Lovers zwine ra vha funisa zwone ndi u like u subscribe khathihi na u comment ngori hezwo zwi ri isa fhedzi ri vha funisa zwivho nda Timuliwe